米德伦的罗米阿米尔祈祷每一天。Ukawas ko mifarizai tu urip numida， 是上主改变我们的生命。Sarikaka mapulung， 平安。Malatzai kita a milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I sakatzai a Korinto sakatulu atsefang sakaanem atusir suarsa。O palumaay kako, umitzefosay ji Apolos, nikaw rira, o kawas ko palahalay tunini, saan？ 我栽种，亚波罗浇灌，可是使它生长的却是上帝。哥林多前书3章6节。Sarikakaaw, nanay mafana ko paro noruma ako to kawas.Yo saan kita在katlengan mamala nga ayay awazay ku urip no mita at tsay. Akatawalan ita, leng ukawas ko mafiluay amifalis to faluchuan no tamlaw a pasayra i jingraan。 当我们期盼家人能够认识主时，不是只有我们自己要成为美好的见证，更不要忘记了唯有上主能够改变人的内心来归向他。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao mangalay kako amala mi palumaay ato mi tsufusay. To saka pakahapinangaw no paro no luma ako to nikatalamaan no ulah iso. Nika pasoolin kako.Ira ko nipatunakan iso a nga ayay a romiar a mipaluas to falutsua nang ra a pasay ni i tiswanan。 上主啊，我愿意成为栽种和浇灌的人，使我的家人能够认识你的慈爱。但我更确信，你早已安排最好的时刻来改变我的家人的生命，来归向你。Pakai ni i taramaan nay ang nganutapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。